Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo ken pagayam Hana iti San Fernando City, La Union. Kastoy mo iti kunanan, Dear Mr. Lonely. Agtawonak iti 20 ket 5. May saak a sales lady iti department store. Jasper, tinagan ti boyfriend ko. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Hana. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Wah, kita ang tiladawan ti boyfriend ni Hana. Saan ka di agwapo? Ay na, kasla artista. Edited lang data picture. Kasan mo nga ibagam nga edited? Kat nagnisip ni Hana dita? San nga edited data? Talaga agwapo ti boyfriend na. Jack mamati. Apaya saan ka amamati? Gapo, tanangisit ni Hana? Kunakmat nga edited lang data. O sige, ibagak ka ni Hana nga iyam amuna kan kati boyfriend na. Sige man nga rod. Numapasamak dayta, ilibre na kami kan ni Hana. Oy, nangagkot ipagsarsaritaan nyo Dayto man ababaita. Saan kid din amamati, agwapo ti boyfriend mo? Ay, ibagaman kan kwa na tinagan na? Ni Jasper. Oh, ay, kunagtumat kan ka. Jasper tinagan na. Nangag mo? Ay, Hana, awagan man kit di? Ay, ada trabaho na. Paumayom dito inton bigat. Tapno makita ni Jessica, apud no ti ibagbagak. Sika talaga. Pinagrurod mo man ni Jessica. Kasano? Ipapilit na kit din nga awan boyfriend mo? Kat bay amlatan no kastati kayat na apat dyan. Hoy, sanak apaabak. Tamok nga da boyfriend mo. Kat ay na, gwapo Day talakit din, ti pakiap-apa-amon. Hoy, sanak ang makiap-apaan niya. Ibagbagakla ang tipudno. Bayam nga umapal day ta a Jessica. Ta iso ti awan love life na. Kasanomat ngamin. Super duper toxic ngamin ti ugali na. Asino kumangay tinayat kan kuana. Oh, sweetheart. Wait. Apay akas taon iti panangmingming mo kanyak. Ito, sir. Adda ka di rugit iti rupa? Awan. In love kan sa mo tunay kanyakon. Dakas ka di? May mayat manin ay. Mas dawag laan. No apay anak ka dita ang nagpipintas sa babae. Ngamisyak pa'y laang ti inaram mo. Imbagak matenkan ka. Asaan a kinapintas tikit kitag iti babae ngayon nakayatan. Diya ugali tinapatag kanyak. Oo, gayam. Kan may say, para kanyak. Sika ti kapipintasan a babae. Di nakman bulaan na kasta. Pudno ti bagbagak, sweetheart. I love you. Laglagi pam dayta. Awanin ti sabaling ay nakayaten. No di si kalae. Hello? Hello, Hana. Ayan mo. In-text ko matkan ka nga taak dito restaurant. Kadwak ni Jasper. Ket, apay nga imawag ka? Pinag-order nak iti makan. Ada icherwar. Adamot kasarsarita na. Ha? Kaya't mo asawan? Pinanawan na ka? Diyak amo no asino diyak kasarsarita na. Nagbayag na kag sarsarita. Ay, kiting kaayabanan ibagam ana orderan ti kanan nyo. O sige, inakayaban. O sige ha, awagan kan tumanan. Bye! Wen, naskan nga kita ta iti personal. Jasper, na-orderan dagiti makan. Bye. Dapat aramidek. See you. Asino diya kinasarita? Nagbayag kayo anang sarita. Ay, jay barkadak. Ala, inta manganan, sweetheart. Hi! Hello. Good morning. Good morning. Sige, mapanak pa time in. Sure. Ay, taman pa anak kaisom na siya babae.
Nag-good morning pa'y kanyak. Karkar na. Good girl nga tan. Good girl? Hay! Awan lat amo ko nga agbalin a good girl day a babae. Nakaisam itay si Mang Petak. Uray siyak. Inisuman nakmet. Ket nag-good morning. Nga, saan na kasi mong bata? Taamok a plastic day ta babae. Saan ka ti abawal ti cellphone na madama ti trabaho? Katmuan talaga mat abawal. Apay nga ron nga usar iti cellphone ni Jessica. Ay, day tangarod ka ti karkar na. Napigsan ka ni iti bossing. Ay, kaanom nga awisan ni Jasper dito tapno makita ni Jessica. Ibagak pa'y kan kwa na Paumayaw mo na dagos. Tapno paapalan taman day ta babae. Jasper, kasano tangag sarita? Kaday tamat agrep-reply kadag iti message dita cellphone mo ti aramidom. Idulin ko man lang ti cellphone ko. Wano saan, i-off kon. Tapno saan kan nga agreklamo. Asino nga min aya day ta kachat-chat mo? Awan, barakadak lang day jay. Embes ko mga ag-enjoy ta, iti kaadata dito'y park. Huwag nga agpaiso niya. Nagmayat dito'y park. Nagpipintas dagiti sabong. Kas kapintas mo. Apay nga agmisuot ka. Di ka madanagan. Saan ka nga isukat iti sabali? Mabalin ka di nga umay naktudagasan iti trabaho intud bikan? Anya nga oras? No, agawid kami Amo mo ti oras ti pa nag-aawid mi. Huwag na. Dahil talagayam. Orayan ka. Kadnas kan amasapa ka nga umay. Yes, ma'am. Yam amo ka kadagiti katrabahwak. Ay katnas kan nga rod nga agpurmaak. Tapno saan ka maibabain, sweetheart? Anyangay. Ayan nga ti boyfriend mo. On the way ka nun. Ay, sigurado. Makigtot day ta Jessica no makita na ti boyfriend mo. Si Kamot. Umapal kunak kuma. Si Kamot nga min. Dagulit ka. Iso nga aramidak man laangan ti bagbagam. Katmo na. Tauray siyak. Kaya't kumat makita iti personal ti boyfriend mo Wan anya? Picture laang tinakakitaam kan kwa na. Ay, jak man amukan ka. No apay asaan mo nga i-post iti Facebook. Saan ko nga ugali ti agi-post iti Facebook? Ha? Isudaytan. Ay na, gwapo talaga. Isudaytan. Asit kanta. Jasper, nasaya at tadakan. Hello, siyak ni Joanne. Siyak ni Jasper. Kat iso ni Jessica, ti katrabahuan mi. Hi, Jasper. Ha? Apay anakigtot ka, nakakita ka ni Jessica, Jasper. Agam amo kayo? Wan, agam amo kami. Agka-chat ta, saan ka di? Ha? Anya ti mapaspasamak ditoy? Sige, mapanakon. Jasper, urayin hak. Jasper! Ay, anya ti naramid mo si kababayita? Basol mo. Apay nga may ipaspasikat yung kanyak. Di inad ko iti Facebook. Nag-chat kami. Ita, da kamin, anya. Anya? Ay na, ipungot kansan. Aga-agaw ka iti boyfriend. Wenen, basol ko. Ay, bagak nga mintibo anagan ni Jasper ka ni Jessica. Kadyak mo tiyang pagarok nga i-chat na. Iso ga ayam di kachat-chat. Kan kain inawag ni Jasper, ija restaurant. Dahil ta-toxic a babae. Wan. Mapagsisilpo ko nagitipas pasamak. Ay, basol ko. Siyak tumot ngamin. Ay, onay kan, Joanne. Ay, jak man na nagpampanunutan. Hana, pagkawanan na kumaang. Please forgive me. Kumusta nga iti trabaho, mahana? Ay, makabanog, dagmalmalam anak katakdar nanang. Idi pa'y gamin nga ibagbagakken ka, anarigat ti agbalin a sales lady. Anya nga ita. Marik na mun tirigat na, taaddan varicose veins mo. Wan nga, Rod.
Balbalakadan kay di iti rumbang nga aramidam. Ngam di naktumot ikaskaso anak ko. Pangalak ngay kumay ti pag-eskwela, nanang. At damat damanang mo amang gastos ken ka. Panunutag pa'y Nagadaw ti mabalin mo a pag-eskwelaan dito lugar tayo. Di mo ko naan nga agbakbakat kalatan nga agseselis lady. No addanton edad mo, awanton ti mayat amang alakan ka. Mayat pa'y laang ita ata ubing kapay. Ngam inton bakat kan. Apay, agtak-tak der kakadipay nga agay-ayab ka nagururay iti customer. Nanang. Iso nga agpanurot ka na imbaghana. Di mo sayangan tinapintas agundaway. Girl, pag-iistoryaan da dito entero at department store, tinapasamak naminsan nga aldaw. Anya? Iso matlagayam akita-kita ang dagdagi duma a sales lady. Kat amuklatan, aday at Jessica tinangis istorya. Toxic at talaga day chay ang babae. Amok nga uray siya, kat perper dyan nakmet. Kaya't nak nga ikatan iti trabaho. Oray si ka? Ay, iso apang panunutek. Agresign naklangan. Agresign kan? Kat mo na. Apay pay lang agbayagat ditoy. Kat puro mat toxic dagiti katrabahuan ta. No, agresign ka. Agresign nakmatan. Hoy, di ka man nagsawi ti kasta. Pagadalan dak damanang ko. Awan plano nga agadal. Ngam plano nga agipatak dar iti beauty parlor ko. May mayaten tabos ko ti bagik. Agdesisyon tan anaimbag. Agresign ka kadi. Agiddan ta? Amang numakadlaw dagiti bossing ta. Katmaan ano ko ma? Kasano ni Jasper? Saan na ko nakasarsarita ni Jasper? Nalabit. Kayat na ni Jessica nga mitisyak. Anya? Bayamon. Nasakit tinakam ko. Ngam awan maaramidak. Tanatagi ko ni Jessica ti puso na. Ay, agpapada amin alalaki. Isukat ajak kaya ti makiayan-ayat. Gapoy ti dayta rason. Nanang, aginroll akon. Ha, anya ti kunam. Agiskwela akon. Ngamnas kan atulungan na kiti kastos. Ay katuan anak ko. Ang kasanon nga di trabaho. Agresign akon Dua kami ka ni Joan agayem ko. Nasaya at mat. Broken hearted akpay ngamin ita. Kasano a broken hearted ka? Ay, insukat na ko ni Jasper iti sa bali. Ay, idi pay laang ngamin. Amo ko nasaan ang mapagtalkan da dya lalaki. Nangisukatan na kan ka. Katrabaho mo't laong nanang. Ay, unay mo't daytan. Nasaysayat nga umadayo ak kadagiti toksik at tao, nanang. Idi pa'y ko mga inaramid mo dayta, anak ko. Ay, mamiss ko da ito'y apagtrabahuan. Promise. Oray siyak mo't manumot atawon ang nagtrabaho ta dito eh. Ay, inananusan ta nga oray basit to sweldo. Ni Jessica dayta umasidag. Anya nga tama ng tiibagana? Apa yan nag-resign kayo? Agiskwela ngamin. Gapugan ka? Toxic ka ngamin. Anya? Bayamon, mapantan. Ay, tinaklapdan hana. Kaya't ko lang nga ibaga, ti sakit tinakam ko iti daytoy a babae. Anya sakit tinakam mo't nga ibagbagam? Ay, damagam pailaeng. Kat inagaw mo ti boyfriend ni Hana. Nalipahata mon? Joan, husto daytan. Pudno mo ta. Aga-agaw ka iti boyfriend. Saan ka atutupan? Taado ti tao. Kanjak kayat amay katak iti trabaho. Ngam kukwak kita ni Jasper. Mayat kayo man, wano saan. Siya kon ti baro a girlfriend na. Kunak no asino ti adda dito'y sa alas. Si kamat gayam Hana. Rabiin, apay asaan ka pa'y maturog? Agin-in ko dakpay lang iti project ko, nanang. Kanayon kan samot tenggang puyat. Kumutong kan Kasapulan nga agadalak imbag. Sayang mo ti kwarta, agas gastosan nyo para iti panagadal ko. Kasta ti kayat ko amang ngagankan ka.
Nasken alapasem ti panagadal mo. Ikarkarigatak, nanang. Ay na, dandanin ti graduation mo. Siyak to ti mang make-up kan ka, Mabalin ka di asaan. Papintasan kan to iti kastaunay. Ay, gayam. Nadamag mo ka din. Nakiasawa ni Jessica. Ha? Sino tinangasawa kan ko, ana? Ni ka di Jasper? Mamartek sa kalugaranda. Saan damat kat abimayag ka ni Jasper? Kat, kumusta ita ni Jasper? Awan mo tandama ko kan ko, ana. Asino kumati at dadamag na kankwana? Bye-bye amon. Adumat di tang agar-aram ken ka. Ngam, Jack agapora ang makiayan-ayat. Agornongak pahing iti kwarta. Korek. Tati ayat, saan nga innapuraan? Kalpasan ti panagraduar ko, nakastrekak adagos iti trabahok iti dakkel akumpanya dito'y Manila, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Hana. Hana, pagayam ko, nasaya tinagbalin a desisyon mo, anang ituloy iti panagadal mo. Nasaya at met, ta imadayo ka, ta iti dayta nga inaramid mo, swerte, ti simmang bayken ka. Ala, sapay la ko ma, tag nanayonen, ti ragsak mo. Bueno, papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Hana, iti San Fernando City, La Union. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kinitima direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Harleen. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Pudno tay kunada, at ibabawi, ket kanayon nga adda iti udi. Bueno, papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Harleen. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Harleen, talaga nga agayatak unay ken ka. No siyak ti pilyem kadagiti amin nga agar-aram ken ka. Saan kanto nga agbabawi? Mang Robert, pangaasi yung man, taisardan yung dayto apa nagar-aram yung kanya. Saan kayo kadi amabain? Bain tititawan ko. Idinto dada kayo kat 45 yun. 25 atawan ti baet tayo. Danda ni katawanan nyo ni tatang ko. Di kayo kadi mabain nga agaram iti ubing? Panagkunakat sana pangrukudan ti tawan, numay papanken ayat. Tinapateg. Kabalakmat nga ipaay amin nakasapulam. Iso apang nga asim ka di tasong batan na kon. Ikasar ka adagos, no lakit di tasong batan nak. Ay, makita yu ka di dagiti dot-dot ko, Mang Robert. Sum-sum gardaga po ka dagita nga ibagbagayo. Apay nga ipilit yu ti bagayo iti ubing. Agberok kayo iti kaedad yu, ta iso ti asawain nyo. Tikaskan ka nga rod ti kayat ko, Harleen. Nakayawan to'y pusoken ka. Iso apang asim. Masyan ka kumamit kanyak. No kayat mo ti ubing nga asawa, apay asaan ka ng asawa, idi ubing ka pa'y, Mang Robert. Itaalakay kan? Kayat mo nga ubing ti asawaem? Amumet ang nabayaga ki di abroad. Nakumikuma ka nagpabaknang. Itaak lang nga nakapanunot ang mga asawa. Idi nakitak ti kinapintas mo. Ay, nagadukat nga amumon. Saan ka nga rod akayat? Adan sa bali akayat ko. Sino ka di ti kayat mo? Ni Marvin. Iso ti kayat ko. Anya? Dayjay, akas laka na yun matmat nagtisapin na. Anya nga iti kinayat mo iti dayjay.
Pangalaan na nga iti ipakanaken ka. At dangag pa'y so itsura na. Gamkasla di na pa'y ammo nga urnosan ti bagbagina. Saan mo na problema no pangalaan na itipakan na kanyak? Awan bibiyang mo ijayan. Ti problema ket no kasano ka makabirok iti katawan na mga asawaem. Binastos mo manay ni Robert? Imbiskit di nga iso kumati pakiasawaam taado ti kwartana? Saan kanto nga problema? Kasano nga ibagayo asa anak nga problema? Ado nga agpaiso ti kwartak. Ngam inoras mo't stresak ang makakitkita iti lumakayan arupa na. Anya nga iti problema no lumakayan? Saan mat nga iso tinalaada? Ado mat ti atiwan na? Mas kayat mo kitday, inday di amarbain? Taiso ti katawanak. Nataar, natayag, kan ubing pay. Makapa-attract ti langana. Sa anak ang ma-stress ang makakita iti rupa na. Sa anak kasla day mang Robert. Ay, uray awanan. Nukas di arupa ti kanayon ang mariingat iti bigat. Masidam ay aday tayo bagbaga makinagwapaw. Ay, usarang mamit na panunot ma. Sana aday ta pusom ti pagandaram. Basta, siyak ti agpili ti pakiasawaak tatang. Siyak mo't ti makidun na. Saan mo't ada kayo? Nagswerte ka lakit din gayam? Pasikat ikinayat ni Robert? Ha? Robert, kun kunamlatan iti day di alakay? Lakay nga. Katnoog ka ba magpailaang? Dandan ikatawan na ni tatang. Iso alakayon. No kasta nga, di mo kayat? Pakpakawan. Oray awan makias asawa. No isumot lang ti pakiasawaak. Unay kan gayam? Nagdakal di balay na. Nagbayag iti abroad. Oh, saan mo kit din akayat? Nanam ay to ti biyag mo, no bilang laang. Di isikan ti makiasawa kan kuana. Mabalin ayamat asyak ti mangaram kan kuana. No kayat naklakit ding arman, ay sang bata kadagos. Ay, unay kan. Kaslaawan mo't sabalin a pagpilyam. Agyaman nak ta sinungbatan nak. Kung naklakid din no day di ala kay Robert ti kayat mo. Uray awan mo't na. Pag anok ngay mo't tilakay. Arlene, mabalin ka di nga arakupan kan agkan ka. Mabalin Sinungbatan ka nga rudon. Kaayan ayat kan. Di mabalinan. Awanan ka iti baay? Ha? Dito ipay mismo abalay ka o ti pangbastusam iti anak ka o? Awan babain mo Tatang. Pumanaw ka. Tamang anuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka, lalaki. Panakon, Arlene. Ang mga anuan niya pa'y ti aramidin ni tatang mo. Ha? Tatang, apay akas di matimpakita yung ka ni Marvin. Kaayan ayat kon. Sinong bata kon? Gaputa sinong bata maun, aramidin nanti kay kayat na kan ka. Kat dito'y pa'y uneg ti pagtaangak. Ha! Jak kayat na makita ti rupa day di alalaki. Jak kayat day di alalaki aparakin ka. Ket no ada respitum kanyak nga amam, tung palem ti kayat kao. Nakaungot kanyak ni tatang. Saan na kano akayat a makita ti rupam iji balay? Talaga saan na kaakayat para kanyak? Kasanuta nga ron itan. Do iparit mo't ni tatang mo ti relasyon ta. Jakam mo. Masurunak mo't ka ni tatang. Paritan na ka makipagkita kan ka. Anya ngay tiaramidon ta itan. Di sa anak pala nga mapan iji balay yo. Sa dino nga rin ti pagkitaan ta. Mapan kalatan iji kalapaw iji talon. O sige, ijay latan kalapaw yo ti pagkitaan ta. Awan at talaga ti babain mo ababayan niya. Tas sikapay ti mangdanon kini Marvin iji kalapaw na. Indanon mo ti bagay? Ha! Adda nakakita kan ka anang danon kan kwa na. Kat no saan nyo matakayat nga umay dito'y balay? Gaputasan na saya ti intensyon na kan ka. Siyak ti agpili iti kayat ko alalaki kunak mo tatang. Saan ati kayat yo alalaki ti pakiasawaak? Kahit awan nga rod karbangak nga amam amang bagbagakan ka.
Ore agan ano kayo? Ni Marvin laang ti kayat ko. Agtaraytan, Marvin. Sakit tinakam ko kani tatang. Iparit na makipagkita kan ka. Sumurot akon kan ka. Ha? Sige, no isuti kayat mo. Di agtaraytan. Sa dino ti pagyanan ta? Mapantagyan iti balay ni antik nga day abroad. Siyak ti caretaker ijay. Sige, nasayat nga ron no kasta. Inton rabi itang agtaray. Urayan nak ditoy iti oras ti alas 9. Yan yamat ng tigastoy. Nabambanog ti tao. Ngam saan kapailangan nakaluto? Nakaigda kapailangan di takat aldawan. Pasensyakan. Aglaladutak. Maulawak ngamin abumangon. Aginawak samot ten. Saan pa'y ngamin asimang puti binulan ko? Sige. Siyak pailangan nga rin ti agluto. Ay, una yun tigastoy abiyag. Pasensyakan na talaga. Agunayak mo't dito'y balay, naawan rik-rik na. Nabartag ka man ang asimmangpet. Masansan mo't tanti panaginom mo. Anya ayat mapaspasamak kan ka, Marvin. Addanton anak ta, ngam apay akasta ka mo't tan. Makabanog tigastoy a klase ti biyag. Saan ko makastoy karigat ti biyag ko? No saan nakapinilit nga agtaray ta? Ngam pagayatan tamot ado da ito ya. Anya? Si Kalaeng. Ala, agidasarkan tamabisinak. Anya iti dasar ko, katawan mo't mailuto. Ururayan ka nga rod, takunak no da isang put mo. Anya? Awan sir-serbi matalaga. Anay ko, apay ngagtungpa ka ngay. Napan ka kumain mutang i-gestor, ah? Ururayan naklatan. Ala, ingka umutang. Aggunay kan, no di mo kaya't atong pantamanan. Uwan, sige, mapanakon. Pasensya kayo, nana, na umayak manan umutang. Mabainak ko ma, dangranak manan ni Marvin no sa anak nga aggunay. Ay, an-anusam ka dilatan ni Marvin. Apay, adi mo pa'y lapanawan. Mabainak mat nga agawid, nana. Awan rupak nga isangok ko ni tatang. Gaputay parparit na idi makisinara ka ni Marvin. Ngam natang ti ulo. Kat nakitarayak. Kat an-ano samlatan ni Marvin. Nga oray ka na yun nakaasaktan. No siyak tisi ka, panawa kon. Kat dumawat ka iti pamakawan ka ni tatang mo. Imposible mo asan nakaaba pakawan. Diyak ka mo, nana. Agbababawi akitan. Ngam awanan maaramidak tanalpasan ti amin. Saan kun ang maisubli ti napalabas? Isumat lagayam amanon nga aldaw asan ang nagawawid ni Marvin. Nakabalod mo't kayam. Natiliw daan nagtakaw. Diyos ko, anyan na iti ang nagbanbanagak. Kasano akitan, kanti agbalinto nga anak ko. Awanan rason nga agyanak pa iti na iti abalay. Agawid ako ni Jibalay mi. Katsangwak no anya ti ibaga kanyak ni tatang. Tatang. Nay, nakalagip kamot anagawid. Imbag man ta nalagip nakpay. Pakawanan dak ko matatang. No nagbalinak asukir nga anak. Nakabalod ni Marvin. Iso akapilitan nga agawid akon. Ala, umunag ka pa'y, tapno saan adito'y ruangan ti pagsaritaan ta. Anya tayo ko namin tay? Nakabalod ni Marvin? Wan tatang, natiliw daan nagtakaw. Nakita da iti CCTV. Nag-awid dak, tagkidawak iti pamakawan kada kayo, tatang. Masikog ka? Uwan, tatang.
7 bulan ng tiyan ko. Hay, dayto yan ti pagbutbut nga ide ang mapasamakan ka. Nagtangkan to mati ulam. Saan ka mabagbagaan? Anya nga ita tinagbanagam? Pakawanan ko matatang. Agbababawi ak, ngam nalpasan ti amin. San ko na may subliti na palabas? Ala, awanin ti maramida, no di timang pakawan ken ka. Duduatan, tawanin day di inam. Isungawan maramidak, no di timang awat ken ka. Taamok mait nga awan sa bali apapanam. Ken saan ama ilibak, nga anak kalata. An-ano sak agaikan day ti bangkag ni tatay. Mula ak iti agdutuma anak natin. Si kakadiday ta, Harleen. Ha? Mabel? Oh, kaano ka ba si Mangpot? Kasangsangpot ko lang idinaminsan ngal daw. Uy, masikog ka? Yung agagait ka? Kapilitan Isupay jay maimulak anak natin dito Oh, good. Ni Marvin ngay. Nakabalod ni Marvin. Kan saan nagbalin nasaya at nga asawa. Isong agbababawi ak nakitaray kan kuana. Kastagayam. Ay, na yan tigasat mo, friend. No ni Robert ko mati nakiasawaam. Saan mo ang mapadasan ti kasta ita? Anyangay nga ron. Aklo na kun at igasat ko. Tanatangkan matiulok. Kumusta nga tamat itan ni Mang Robert? Amo na nga tan tinapasama kanyak? Saan na pa'y nga amo? Ha? Kasano nga amo? Asan na pa'y nga amo? Siya ti asawa ni Robert. Di na amon na, anak itaray ka. Nagaram kanyak. Ay, kat sinong bata ka dagos, Imbagak matidikan ka, asong bata ka dagos, no agaram kanyak. Kasta ka di? Kat, kumusta nga itibiyag bukan kwa na? Nanamayak itidan na ni Robert, friend. Kunanapay kanyak nga inton birthday. Agpa-share kami di balasiw taaw. Nagswerte ka nga rod no kasta, friend. Talaga, friend. Katno ka sa pulang titulong. Di ka bumda nga umasidag kada kami, tas idadaan kami at tumulong kan ka. Uwan, agyamanak, Mabel. Ay, agyamanak, nakapasngay kan nga wandakis napasamak kan ka. Marigatan ka itay. Isu asinisarian da ka. Kitnakal ti mabayadan diti ospital. Awan magkwarta ka na ko. Tatang, nabiit pa'y nakatungtong ko ni Mabel. Kunana, ano ka sa pulak ti tulong? Sa anak ka no abumdeng amapan agpatulong kan kuana. Iturturod ko na, tatang. Ay, imawag itay. Kat kinumusta na ka. Namuan na nga intaray ka dito ospital. Inturturod ko ang tinagdawat iti tulong. Kat kinunana apaumay dito ospital. Harleen! Nay, isumat gayam daytan. Kumusta ka, friend? Ay, impaglakit din. Tada ka agayam ko, Mabel. Naawan ka. Diyak amo na asino ti pagdawatak iti tulong. Siyempre, gayam nak nga rod. O, di agtinulong ta. No siyak tumat kasapulan iti tulong mo. O, di tulungan nak tumat. Agyaman akmanan ka na, Mabel. Aging gaita, single parent akpailaang Mr. Lonely. Ikarkarigatak ti agtrabaho iti uma. Tapno adda pangalaak, iti pagbiagmi iti anak ko. Kayan pagyamyamanak, tatumultulong lata ti gayem ko, nga kumarik itan. Nang runa, no adda kalaat apakasapulak iti kwarta. Tuy pagayam mo, Harleen. Harleen, pagayam ko. Natural laang ti panagbidot. Ngem addamet laang kada tayo, no kasano tayo nga iturong tibiyag tayo, itinasayaat. Ket no dumteng to ti panawen nga agayat kamanen,
Amumon, akitaan, no nasaya at dayta alalaki, nga ingka ayaten. Bueno papagayam, ingkay nangigan, ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Harlin, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Hazel. Manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May sa kabulsag sipod na yanakak. Amok nga adon dagiti nang ipatulod iti pakasaritaan da akas kanyak iti kasasaan. Ngem kayat kumamad nga ibingla iti pakasaritaak barang makaibati iti adal. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Hazel. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ni, adda ka pa'y matlagayam dito yung salas nga tugtugaw anak ko. Apay, saan ka kadipay ang makaturog? Sa anak pa'y ang makaturturog, nanang. Isungag tugtugawak pa'y laeng. Nanang, kayat ko kumati agadal. Ay, agpapan kanya kanak ko. Kayat ko mat ang makaadal ka. Awan mat maaramidak. Tapno mapadasam ko mamit ti agadal. Kasto ka di latan ti biyag ko. Ti agigyan latan di ti balay. No apay nga na nagbalinak abulsag. Awan ti akin basol no apay ang nagbalin ka kasta anak ko. Iso apang nga asim. Di mo kumaayayon tabagim. Nalabit nga dantumat lang dumtang anapintas agasat kan ka. Basta di ka agsarday nga umararaw iti apo. Ikarik, anak ko. Adda aklat ta dito nga inam. Di kanto pulos baybay. Agyaman ak unay no kasta, nana. Agdalos kamot dito'y balay si ka, Hazel. Day talatan agtugtugaw ti among nga aramidan. Pasensyakan manang. Jakmot ngamin makita ti dalusak. Isuro nak Anya, ipambar mo mananday ta kinabulsak mo. Ala, tumakdar ka tatulungan nak nga agdalos. Sige manang, tumulong ak nga agdalos. Saan ka kuman nga agong ungat? Kasta imposible mat ano di mo ammo ti agdalos, kat bulsak kalaang mat. Ala, agdalos ta ado alito'y unag ti balay. Agtrabaho ka mat, tapno adamot maitulong mo kata kami. Naawatam, Hazel? Wen manang, naawatam. Hazel, nasaya ata na danon kang agtugtugaw dito'y paraangan nyo. Oh my God, Sander. Agtugaw ka dito'y abay ko. Napariir dito'y sirok ti kayo. Isa dito'y ti kayat ko apagyanan. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay. Una, Sabado nga minita. Amok nga awan manan kadwam dito'y balayo. When nga rod, friend?
Napan ngamin dananang kan manang ijay taltalon. Ngam among ka di. Kayat ko ti makaadal. Ngam awan mat ngamin amok a makatulong kada kami. Di ka mapukawan ni tinamnama, Hazel. Patsip nga dan tulat ta ti tao a makatulong kada kayo. Basta idaw-dawat mo akanayon dayta. Naimbag ka pa'y, Sander. Kanayon apat patib ka rin nak. Ngam ni manang Laika. Kanayon nga ungtan kan uyawan nak. Talaga ngamin na natangsit ti kabsat mo. Ala, bay amlatan. Wan, Sander. Maawatak matkit ti kabsat ko. Kan saan tungag sakit tinakam ko kan kuana. Kada ka din ni nanang Mau. Awan, Uncle. Aday bagayo kan kuana? Awan mo't kiti. Hanggang, apay, dito ilata ka din balayo ti ayan Mau. Day tala ka din agtugtugaw ti among maramidain. Tulungam kumamot ni nanang mong agtrabaho. Day talat ta papakpakan ti amom. Nagsakit mo ti pa nagsasauyo, Uncle. Day. Diyak matulungan ni nanang. Gaputakas ti kasasaad ko. Kaya't ko kumangarot ti makaadal. Ngam awan mo't mabalin ko. Ay, di mong tarigagayan ti makaadal. Gaputakas ta ti kasasaad mo. Awan tumo ila serbina. Awan tumo la tinasaya ta masakbayam. Nasakit talaga ti pa nagsasauyo, Uncle. Na. Nasaysaya at siguro no agawid kayon. No awan mayat ngay bagayo. Anya? Anya? Kasta timbagbagakan ka ni Uncle Modoro itay imay dito'y balay? Wala nang. Nagsakit ti pa nagsasauna. Una yan ni Manong Doro. Imbes nga iso ti mangisakit kan ka. Saan mat? Ta iso pa'y ti kang runaan amanguy uyaw kan ka. Kat? Sakit ang tinakam na dagiti na ibaga ni Uncle Doro? Kutpudnumat ngamin. Awan maitultulong na kada tayo dito'y balay. Ay nalay ka anak ko. Saan kumamat akas ta ti panagsasaom ah? Di namat nagayatan ti kasta kasasaad na. Husto, nanang. Di mo ungtan ni manang. Saan ko nga ungungtahan anak ko? Ibagbagak laang tipod no. Basol mo amin da ito'y Hazel. Huston ko nakmat. Ipatag mo kumatikabsat mo lay ka. Pangaasim kumamat anak ko. May ka, Hazel. Mapantag tugaw iti sirok deje akayo. Agyamanak kan ka, Zander. Nakasaysayaat ka kanyak. Awan anyaman na kan ka. Nga uray may sak abulsak. Di nakibain kadagiti gagayam mo. Gaputag pagayam ta. Kanasayaat kamat kanyak. Amo, Hazel. Nasaok kan ni Papa. Akayat mo ti makaadal. Kini daw ko atulungan na ka. Kita mom, kaya't nakaatulungan ni Papa. Ha? Ay, nakababain samat. Ay, uray sa anan. Bay amon day dyan na ibagakan ka. Nasingpot ni Papa, Hazel. Awan rumbang nga pagbainam. Umanugot ka na tulungan na ka. Tapno makaadal kamat. Ay na. Agyamanak nga rod no bilang matulungan dak. Ay, talaga nagsayaat kayo. Naimbag nga oras mo, Hazel, balasang ko. Kastamat kada kayo, sir. Ah, sige. Sumrag kayo, ah. Iti unag ti pagsaritaan tayo. Agyaman na, balasang ko. Anya ka diti maipaay ko kada kayo, sir. Ada ka din ni nanang mo? Awan, sir. Sana baling arod. Sikapay lang ti kasaritak may papaniti gagarak. Ama mo nak, saan ka di? When sir? Da kayo ni Sir Lito nga ama ni Sander. Wen, siya nga rod. Nasawa ngamin kanyak ni Sander akayat mo ti makaadal.
Day tatipod no, sir. Kayat ko launay ti makaadal. Nga uray kasti ti kasasaad ko. May sak a social worker. Kaya't matulungan ka, may papan iti day ta aplanom. Pudno ka di, sir? Wen, iha. Agadal ka iti Bagyo. Marik na kami na talaga kayat mo ti makaadal. Iso at tulungan ka. Agyaman ak unay no kasta, sir. Mapadasak matlangan ti agadal. Ikarik, igaad ko ti agadal no bilang makapanak ijay. Ala, ibagam kininanang mo dayta, ha? Ken agsubliak to, takasaritak ti inam. Wen, sir, kat agyaman ak manen. Anya di ko nam, Hazel? Tulungan na ka ti ama ni Sander ama pan-agadal ijay syudad ti Bagyo? Wen manang laika. Naragsakak. Gaputad damot langan makatulong kanyak. Tapno makaadala. Ay na, Hazel. No apay ngamin nga arapa-apong pailaang ti agadal. Idinto takas talang arudon ti kasasaad mo. No di kakat agraraman, Awan mo't dakas na no agadalak, manang. Karbangan ti tunggal tao ti makaadal. Kan maysa, dahi tangamin ti arapaap ko, idi pa'y laeng. Anya? Nih, ada kayo matgayam, angkal. Anya ka di ti bagayo? Nadamag ko nga may namapan ka kano agadal ay syudad ti Bagyo. Ngam da ito iti maibagak. Uray mapan ka agadal. Tadi mo mutla maragpat dagiti arapaap mo. Unay ka na ya. Sige. Ibagayo lat ti kayat yung nga ibaga, angkal. Ngam, amok. Maragpat kon to dagiti arapaap ko. Babaan iti tulong tinamarswa. Ay na. Lipatan mo day nga arapaap mo. Parparigatem na ti pamilyam. Gapo iti kinaagraraman mo. Ay, masurunak! Hazel, anak ko, nakasagana ka ka din ama pan ijay syudad ti Bagyo? Wan, nanang. Ay, magagara na kun ama pan ijay Bagyo. Tapno agadal. Ay, sigurado akailiw kanto, anak ko. Italaang amaya dayo ka kanya. Agsingsingpot ka ijay, ha? Wan, nanang. Di kay madanagan, tagsingsing patak akanayon. Ikarik, say-saya atak ti agadal. Tapno sana nakababain ka ni Sir Lito. Katagyaman ak unay kada kayo, nanang. Mariknak ti suporta kan panangipatagyo kanyak. Kay kayat kunti umatayo. Tapno sumardang damutan ang manguy-uyaw kanyak. Maawatan ka, anak ko. Kanayon to kung mga agsingsingpot ka ijay. Laglagi pom amin ngayon sursurok kan ka anasaya at akababalin. Wen, nanang. Hazel, naitulod na kan dito school for the blind. Naibilin da kamatan kadagiti teachers kan house parents dito Kasano nga panawan da kan dito Agsubli kami ni jay lugar tayo. Agsingsingpat ka dito ha. Wen, sir. Kat agyaman akmanen kada kayo. Ay, kasla saan ka ang mapanawan, anak ko. Maikawa ak tulakit di iti kaawan mo iti balay. Uray siya ka, nanang. Sigurado ang maikawa akmat. Hanggang mairwam tayong tumatlaang. Tinapatag ita, kat makaadalak. Husto ni Hazel, kapsat Wilma. Sige nga Rod, Hazel. Ibatid da kan dito Wen, sir. Kat ulitak man ang tiagyaman kada kayo. Ikarik, igaad ko ti agadal. Tayo. Silibraran tayo ti panagturpos ni Hazel iti elementarya.
Agyaman kami unay, Sarlito. Gapo kada kayo, iso anak kagteng ni Hazel nga anak ko iti School for the Blind. Winyag paiso, Sarlito. No di gapo kada kayo. Adayo ko mamat anak kagtengak dito syudad ti Bagyo. Tapno umay ag eskwela. Makaragsakak ti tumulong, Hazel. Hazel, itatanalpas ka ni ti elementarya. Anya ti planom? Kaya't mulat ta ka diti agtuloy nga agadal? Wanyag pa iso, Hazel. Anya ti plano? Naku na dagiti staff iti school. Amabalin mulat ta ka no ti agadal ijay lugar tayo. Kaya't ko kumati makalpas iti panagadal ko, sir. Ngam, kaya't ko adito ilata syudad ti Bagyo ti pagadalak iti high school. Ngam, dakkel ti magastos, anak ko. Nasaysayaan sa no ijay laangan lugar tayo ti pangituluyam iti panagadal mo. Ngem no dayta ti planom, awan parikot. Tulungan da kalata, Hazel. Agpaiso, sir? Wen, basta ikarim nga igad mo ti agadal. Wen, sir, ikarig. Talaga ngamin akayat ko launay ti makalpas iti panagadal ko. Barang sa andak tumatan nga uyawan. Anya ti kunayo, nanang? Ituloy ni Hazel ti agadal iti high school iti syudad ti Bagyo? Wan, lai ka anak ko. Tulungan latta ka nun ni Sarlito iti panagadal na. Ay na, talaga nakasaysaya at atao ti amo. Talaga nga agraraman ti kabsat ko, anya. Nakaturpos lang iti elementarya. Tarigagayan na matan ti makapagtuloy. Anya ko mga ti agbalin at trabaho na no bilang laang. Katkasday mo ti kasasaad na. Manang Laika, adun na kiti mabalin ko nga aramidan no kas pangarigan. Mabalin ko matlata ti agbalin a social worker, akas ka ni Sarlito. Ay, jak amukan ka, Hazel. Ngam panagkunak. Agsaysayang kalaang iti panawon kan kwarta. No ituloy mo pa ilaang ti agadal. Huston, Laika. Oray mariknak nga awan suportam kanyak, manang. Ituloy ko latta ti agadal. Nang runa, kat adan ni Sarlito asidadaan at tumulong kanyak. Nalpasan ti klase ta, Hazel. Umay ka, itulod ka ni ti dormyo a babae. Agyaman hak, Sander. Talaga nakasaysayaan kayo nga gama. Agasam? Imay ka pa yung nagadal iti kolehiyo dito syudad ti Bagyo. Tapnadakad ka duwag. Kinapudno na. Idi pa'y lang ang kayat ko ti umay agadal dito eh. Ngam di nak pinalubusan ni Papa. Katagyaman akan ka. Gaputa pinalubusan nak. Kastagayam. Alangarod, itulod na kun ijay dormi. Tapno makapan kamutan ijay dormyo. Kat makainanatamutan. Un Hazel. Kat sapay lang kuma. Taagbaligi ta, kadagiti amin nga rapaap ta iti biyag. Idaw-dawat ta dayta iti apo. At tarabayan na ta akanayon. Intuloy mi nga rod tinagadal kiti Sunday, kat nakaturpos kami nga agpadpada. Ita, mangisursuro ako dito sped center, dito'y lugar mi. Damanang ko, kastamat ni Uncle Doro, nasayat matan ti panakilangan da kanyak. Daytoy man ti kapadasan, to'y pagayam mo, Hazel. Pagayam Hazel, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Pinagbalin mo akarit, dagiti pananguyaw daken ka. Kan impanagnag mo, asaan alapet ti pakapilawam, tapno ragpatem ti arapaam mo. Ala, itultuloy mo ti agbalin, anasayaan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Hazel, manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Logitan. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagod ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon.
Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.